Na najbolji mogući način promoviše vrhunske plesne umetnike iz celog sveta, ali ne zaboravlja i mlade, lokalne umetnike. Početkom aprila, 5., 7. i 8. imaćemo priliku da se domaćoj publici predstave plesne trupe iz Italije i Holandije i nadam se da će Srpsko narodno pozorište biti prepuno zainteresovane publike koja će uživati u programu, novosadskom delu programa Beogradskog festivala igre. Gradska uprava za kulturu, grad Novi Sad, svesrdno podržava realizaciju ovog značajnog programa i ovo je još jedan pokazatelj da je kultura važno polje života koja povezuje ljude, koja jača osjećaj pripadnosti i na kraju formira identitet.